Apex Television nabachira nimba kunda mnonga zamu kutugitu gwa YouTube o subscribing o liking o sharing buri kimwe cyo na Apex Television n'ekine buterevu erizoba ndiyo mwanya gwa katete nenda nkuretera umusigazo umwe atabasize kugayemirimo no mage program nabageta ubutagayemirimo so naza kuba natugambera business yeye netambureta anachikorata ayihire mu kininga shabagayemirimo nabagambera kininga nabahereza bahabuzi tambura nanye osigara Apex Television mukuretere utakarwa bagambire umusigazi namwikaho namufuna yaza kuba natugambera business yeye netambureta we nachikorata sabona kwakira mu program nakira nyabo amazina gawe ganyu banyetane wahereza wabinje bari kumanka album nyankore nokora ki umurimo gwanje ni insika chapatezi no Joseph na mota chapatezo kuzija kuzifunamo ni ahanyuma yo kusika chapati nkiya mombaro gunakoramo karesete zinihamu then kazitotore manyoko ndazi budgeting kaguramo ibindi bikoreso then nanya kagira ko nafuna amagoba gunazigobamo Ninyenda tutandikira kimwe aha process neyijeta kuba chapati no tandikira nkahi okwija kuba chapati ingenda nkwata aka saketi kanje kengano kamwe nijang kareta mpime bikopo bishatu by'amizi mpora boss aka saketi kengano nukagura zingayi ninkagure 15 uijo tabura mamize kunkweza kwate ibyo bishatu nabitabira mamizi nijang kwata mpimo monya ngaro ndinganizo gushemerwa niguzo mu gihe ibyo bikopo bishatu nsharama katunguru sharama karoti omwe green pepper then tandika ndeta kagano kanje nkashukamo then nkanda hariho chapatezi kubazirimo amahuri iwo no gatamu ninga chapatezi anyo tinkutamu mahuri abwe shonga amahuri nanda kuza kutama amahuri noza kushanga kandi kibare kinankozire kitahikirira nakaseto uri kureba byirebe tikakurebeka kurungarunje izoba nokosa packet zingano omuizoba nimbasa koreso bu packet bushatu kurugiro kuba customer bija bakarya kubaburiza tukugira ngo ba customer nibija bingi nibija kandi bija kucheka cyo umwe bija bingi kabasya mbwene otaburengano yawe no gitaburira nkahi nimba nyine bafu yanje nkagigura yo kutabura hengano yonka nimwe kugitabura kurebeka ngo yahikarugero gwo kwiyamengano yo kurga mu chapati ko kumara kugitabura uijo giteka nkahi konkweza gitabura ninjire ko bafu yayo then nyijanje shuna ngiye hamo obu pieces bwo kuza kwiha mu chapati ndi kubuteka kimeza cyanje then nabariho nijanka zikora ari cyo kimeza ni ma process rigarukone yo kusika mugenzi wanje reka tubanza twaza mukahumuro kace